kumsang khazakwa somriat April somni pali khan Alice Mary Pallery hi Templeton California USA alo pianga Arroyo Grande ya anpem lai hian kumsom pathum borvel anito Alice hi no pangharwang thatak le mongzang tak mai ni in mani in ring tok tak le thenle rual kom thiam mai ani a school vela po active in sport lama la ain mang le a bikin zai pola po no pan lai atangin atel chhowe ngar chen Alice hian actress ni tumin a dream berpo ani a no pang felve pa ngai takni ma se Keirol nun atem chho lai vel hian damdoi zule marijuana te po ative chin man vek thova high school ka lai hian kumthling lova azu in man ane wangin ninga chung school atanga suspend atok pok hetianga anfanu nung chang ain thlak atang le thil chin thalo ati chove ta ka wang hian Alice ule pa te chuan anfanu chu Murray Post Community Recovery Center anda lut ve ta ani Recovery Center a omlai hian mi pakhat lano pangve tak mai Jacob Delashmot atongin Jacob atonatang hian Alice hi ache zongin ain thlak na sa hle a ani na taka chuan tunma de Jacob school atang no chu ani ma hian school khata an local horeng to nge a Jacob akaltlang hian thianthar pani Joseph Fiorella le Royce Casey ate a melriat bel le bok Joseph Fiorella po hi school atang no chu thau ani ve bok heng mi pa pathum Alice Pallery thianthar te hi mani to ka sol ve tak le boina neu nei de vek te an ni a khutlanga po an chan chin a thalam a in a chelam soitur atam jok hial mai Jacob Delashmot hi sa khomi tak chung ko atanga selian ni in artist lama talent thatak nei ma se vandoi thlak takin rui hlawa khoi ma awangin LC nen anin hriat hi chuan amphetamine damdoi ngol ave ne hle to a hetiang de bok tho hian Joseph Fiorella le Royce Casey te po damdoi rui hrat le khotlang tana mi hnok sak ti chu thenam khoveng te hriat dan an ni ve bok heng mi pathum te hian bandinin an band minga hian hatred huat na ti deuh kher an phuang nge a tin an band hatred hian band pakhat Slayer ti chu an enton na sa in an thian ho chok phur tu ber ani bok an pathum hian maksak deuh taka han omvel te chu nuam an ti in ram huai biak te po an tuina lam ani ba ka setana betu ti a in chalngat an ni nge heng ram huai le setana biak chung changa hian an zinga no pangber Joseph hi hetiang lama hriat na nei zau ber ani a satanic le khabulam satanic ve thawina an lo buat sai le zia to te chu aruma tam tak kolin heng le khabu nei le pamphlet rang satanic chungchang in ziana ane atang te hian a in chiar zau ve hle ti po a hriata tin Slayer ho hla an ngainat em te ba ka khoi emo atanga an chiar te atangin hetianga setana biak le in lak satanic vel hi an tuipui chhota ani de ber amingin hatred ben hidin ve ma se an khwavel ba ka lo chuan hretu an omlem lova tin mitam zok hriat lo turin sumle thiamna tak an nei tok lo po anima na tum kha chu an ben an practice lai hian Joseph a chuan ngai dan thar anei ta a chu ngai dan chu a thian te hna hrilin Joseph a chuan record deal an mu theina turin setana hna in thoina hlan an mamo nia a hriat thule chu in thoina tan chuan meichia la virgin nge an mamo tur thu po asoi bok setana puina chuan an ben po thazoka an form thei aim be saya tin an performance shima po na sataka puin chu an lar chhuana konga ta na thilpoi mo tak tur ani aring ani Joseph ngai dan hi a thian dang te pani pom zong tak alo ni vele zel bok setana hna an in thoina ni hian Joseph at thian ho hian mi hual ruksa an nei diam to a chu tu dang ni lovin Alice Pallery ani a Alice an thlanna chanber chu vungau takle sambuang ani awangte amit mu pol ram mai te ba ka ala virgin wang ani mel deuh ber chu tiang taka meiche mel tha le du la virgin bok ti hlum chu pathian do dal na thaber tura an ngai awang le hremhun ticket an nei theina tura nga in he in thoina hi hlan nge an tum ru hle he in thoina hi engtia kalpui tur nge ni ang ti le engting an victim tur ber chu an nei theyang ti chu reingial a thla meu an ngai tu ave a hetia reife an ngai tu hnu hian plan fel tak ngai tu chuaka in ria in July ni somni pani sangkha zakwa somkwa panga a Alice chuan Jacob hnen atangin call adong tanol mai Jacob chuan Alice chu a thian te pani nen chuwa puya somin
Elise te in kiang maya eucalyptus grove muna marijuana zuk puya asoma. Elise hian Jacob te thian ho hi alo mel riat tlan to hloma wangin ani ho ne na len chua chu arem tita ane. Hemizan tlai to taka hian achung chang thu an phiaruk na hremap lovin ama phiaru tu Jacob te thian ho po turin an in atangin achuak ruwa. Hetia Elise grove lama an thlem chua nu hian marijuana te zu in atir chuan tongkam in khak le in kalpo omlovin an la in kom khom zela. Ma se hetia Elise ngai thataka om nu hian Jacob chuan akong hren phelin Elise ngonga abata. Theito pa hnunglama tang rekin Royce chuan atal vak lo nan Elise kuta aloman bet vetlat bok. Chutia kong hren a ngonga re betlat ania wangle. Royson akut aloman be vetlat bok awang chuan Elise tan chuan talpit na kong a omlo. Joseph chuan achem lo la chuak ve in Elise hroka chuan voyeng emozat aron vit ve boka. Ti chuan an pathum chuan chem chu in hlan chong zelin Elise chu anin vi chok le taden dena. Hetia thisen tam takina bol kha deuh nuai to hnu hian Elise chuan theile theilovin kanu min puiro ti in atong chuaka. Tin athidon ti en hriat chen ema wangin tong traina toite anei bok. Hetia theile theilova atong chua hnu deuh mai hian Jacob te thian ho chuan a ngonga an ron chui le dota ti chuan Elise chuan anun na atha chun zomta ane. Grove an chua san ma hian Jacob te thian ho hian nunna nei to lo Elise taksa chu sex an man puile te hnuwa an kalsan ta ane. Hian tual thana hmuna hian Elise ruang hi thlariat chuang ngot mu chua lovin a oma. Jacob te thian ho hi achangin hemi hmuna hian vakal le thinin Elise ruang hi achiat ma tak si in an vapol le thin ni in a hnuwa an soi. Elise nu le pa te hian an fanu bo thu nei tu te hne na an reporta. Ma se tira tak chuan an fanu hian ko mo bol alo chin chho tana wangin in atangin atlam bo tura an ngai phota. Amai ro chu heti lai hian Jacob te thian ho zinga pani hian an thian dang te hne na Elise chunga an thil ti dan zong te chu zepran pa lem lovin an soi chuaka. Tin a hnuwa Elise ruang sex an laman pui fo thu po an soi bok. Amai ro chu atir lama kan soi to angin Jacob te thian ho hi khotlanga po aswal pol le ko mo bol ching mi ten an thu soi thu takla taka an en lem lo an nia wangin heng an thil ti an soi chua te po hi an oisak em ran lo. Elise bo tir hian a chung le khatten atlam bo tura an ngai wangin an uk sak te chiam lova. Ma se kar mai po ni lo athla an ral tak nuwa chuan Elise nu le pa te ngai athalo tharin an anuam meu to lova. An fanu chu an ina tanga melchan ve po tling lo eucalyptus grove a athireng to ani ti hre ho lovin an han pong zon that vele nunoa. Ma se mu ero an mulem lo. Engemuti hnuwa makang reng takin Royce hian athian te pani Jacob le Joseph te angai natna chu are tatlat mai. Chu mai po ni lovin Royce hian pian tharna makdang lam tak mai changin achin dan thalo le setana abiak thin te chu akal sana Christian sa khua awanta ane. Amai ro chu heti anun dan hlui kal sana nun thara nei ta kawang hian athian te pani alo thurol pui thin chuan an huata tha hial po an hrelo aringa. Tin Jacob le Joseph te hian Elise palari in thoina na ano hlan to chu tok an ti lo wangin mei chedang in thoina tur an mele mek ti Royson a hriat hian thil thalo taka thlen hun ngak chuak kher lovin le poisoi lo ten nun na an chan le ma in police te hne na a impuang ta ane. Jacob te ruang man na po chu hril vekin police te hne na hian Elise palari chunga an thil ti dan zong te a hrila. Tin aruang an thuruk na hian police te po a hruai bok. Elise ruang autopsy an nei hnu hian chema voi som pani vi ani ti hriat ani a. Heng chema vi na te hi thuk tak le thi puina tham khopa na sa an ni lo veka. Amai ro chu hliam atanga thisen tam tak chuak chu Elise thi chan ber ni in an soi. An thian hovin Elise an tha dan chung changa hian Royce chuan tlang takin an tumber chu setana hena in thoina atana Elise chu hlana chu anin thoina awang chuan setana mal somna don an be seiwanga khang thil khatita ni in police te a hrila. Ma se police lam te ro hi chuan heng Royce thil soi te hi a thla kan ti in han oisak mai po an harsat ang reng viau. Royce an police te a hril zel dan chuan
an ben hatred zom mai hian a aya midang pakhat alo omto thu asoya heng ho pathum hian elisi chu hunrem chang masabera tha tumin ruah manna an lo siam dai to ti po police te hi a hril tum kha chu heng mi pathum te hian elisi chu len chho puya somin hemi tum hian korte pakhata an kala hemi hmuna hian an zinga pakhat roisan an ben alo zom ma lo omve to atia hna khan jacob ana chemte chu pai phein elisi chu that turin apia dewa tangin alo hrila mase hepa hi mi that tur em chuan athisenin angam lo te po aniang that lovin an ho haule ta ani mak angreng tak chu hemi tuma jacob aten elisi tha an tum lai le an tha le tak si lo lai vel hian elisi hian jacob ate thian ho hi an fiam thu mai tura angai nge ni police a report lova a chung te po a hril hek lo tin hemi hnuwa leng tur an som po in alapando do zel tho roisa hian elisi an thawang hian ain thiam theimeu lova an hnuwa han ngai tu le po in an thil ti chu thil dik lo le thil suala ni ti a chhel le thriat na in chiang takin a hriat tir wang po ani mai thei a anom hlei theimeu lova tin a journal a diary po tual thana kuthak tu ani ve thu te ziakin hetianga ril runuam lo taka awam thu te po aziak bok heti live electrang hian zoi in roisa hian jacob le joseph ate hi a hlat ret tan to bok march ni som pali sang ka zakwa som ko paruka jacob le joseph ate chu man ni in police custody a shen ani a ani pani hian setan abiak chung chang le ram huai hena in thoi chung chang vel te chu an pha a ma se elicity na ero anin nam noi ti an zep lem lo thung an zawai hian poyan khoi lai hian kumtling lo thiau kum som panga atanga som pasari bor an ni hlom elici in thoina atana an tha chung changa hian an ben ngai san slayer how music in purna nasat ka apek wang ni in an soi veka joseph jacob le royce te hi tol tha thu boy or tir ni in an zawai hian a rang thewin San Luis Obispo County California Superior Court kum sang khazako som ko pasari khan trial nei tir an ni a an vai hian an poi khoina an thiam lo ani ti pomin atu te main khinglet an tum lo an pathum hian kum somni panga chung lungin tang tura hremna pe kan ni a Royce hi Richard J Donovan Correctional Facility San Diego California tan tir ni in kum sang ni som paruk khan parola chu adil na chu nol sak ani a Joseph hi Desert State Prison Susanville California tan tir ani a parol nei tur nai ani mek bok tin Jacob hi Correctional Training Facility Soldata tantir ani a parola nei don nge don lo ti hria tani lo thung hun engmoti hnuwa Jacob ate thian hovin elisi an tha chung chang kha ngun taka ngai tu anon le ani in setana le ram huai hne na an hlan du wanga that an ni rengem nge thil dang wang zok ti chu zo na ani a abik takin Jacob hi chuan elisi an tha chana khan satanic nen in kung kaina aneem ti ama nge po achiang bik lova ani chuan engwanga elisi ka that nge an ni asoidana chuan Joseph rilru kaptu ber chu elisi ni in alung khamber po elisi tha ani ti in asoi elis palari chung te hian slayer ben Jacob ate thian hovin an ngai san laka case an file paler family te hian slayer la abik takin postmortem le deskin te khan Jacob ate thian ho chu khang thil rap thlak tak ti tur khan zirtirna le phurna ape ni in an ngai nget ve thlat sangha zakwa somre chhovel hian satanic le ram huai biak lampang aron lar thar le a music band in ti satanic tak tak an tamin metal music ne po in kai noina thuk tak ane nge hewang hian nu le pa tam tak te timang ang tu ber pakhat chu he metal music hi ati theya rol thar le tle rol tam tak ten he music hi ngaina hle ma se nu le pa te tan ero ribeng cheng le lo om tharau nun roi bo thei tu ani ve thlata hewang tak hian ram huai le setana na thoa an ring het bur bok hemikum chhovel hian nu le pa tam tak te chuan heng music band holaka hian case and file nuala abik takin Judas Priest le Ozzy Osbourne band te chu alangsar zual an ni nu le pa te hian mani hial intihlum du tur khopa fuina thalo an hla te hian a imphum ruwa chu chuan zoi in an fa te ngai tu ana le ril ruwa an hriat chi lovin mani nun na hial lak du na chi atu ngetani ti in an fa te tan a him lo thu an lo tlang au pui ve mek bok amai ro chunu le pa te do dal na satak kara po judge te chuan heng hla an soisel ho te hi
ahla thu bi chian na an han neya ngun takan han ngai thlak nu in heng hla te hian hla thu tui hnai lo tak tak le sa kho thil soi chiat na te nei ma se direct takin angai thatu te chu thil thalo ti tura thu pek na lam hoi anei lo ti in nu le pa tam tak te complaint chu an drop ta ani heng complaint te an drop chan ber ani a thu nei tu te le judge ten an soi chu hla in an ril chuak ringota tinge nge tura in nor na le thu pek na lam ero an hla ten akeng tel lo ti in an soi elisi chung ten slayer laka case and file chung changa po judge te chuan slayer ban in freedom of speech an nei na dan vabo chiat tumna ani an ti a tin engti kong zong ma in elisi thina a slayer ban mo phurtir dai turin dananga malak thei ani lo ti in judge te chuan an soya hewang hian an case file po an drop sakta ani hemi hnu a record company ten hladuk dak lo no pang hna an ral chuwa chung chang po king le in hei po hi hnol ani le ta tho bok elisi chung te complaint drop ani hnu hian slayer ban hian an pu na chu changlet ve in diklo taka in pu chu tha an ti lo thu le khang tol thatu te khan an in thoina atan an hla atangin engma en ton le zom an nei lo ti in an soya elisi chung te hian an fanu thi na awanga an ril runa in hetiang hian complaint an siam tamai ani ti in an soi ve bok elisi chung te hian slayer ban laka pu na le complaint neu nei ma se ama elisi pa David Paller nge po dan bo chiat lama afilim big chuang lova motor pakhatin moilo taka ron tlan pelawang ringotin chukar chu zuin parking area lo hnai ma sabera chukar driver chu akar atangin apot chuaka kut athlak lak bok he thilti wang hian thunei tu te chuan mi kut thlak le thilti chiat sak thu boy siam sakin dollar zanga an fine tir ba ka anger management thinrim in sum dan zirna class an khaltir nge hetiang thilba ka hian elicity nuwa pa ber davidan namumal atho thei tak lo wangin sumlama harsat na newan tok boka tin heiba ka hian elicity na wanga zangna domna an phut po tun thlengin achung te hian an la dong lo tluang zel engwang po chu athi chan lo ni se setan hna in thoina ani emo mi pakhatin tha adu wang rim rima anuna chan ta po lo ni se elici hi afam ma in awi om hle a anun tlema uluk hretin thian thalo koplo ta se chuan ano pan lai alo dream le ani chak ve ngoi actress chu ani lo na chan tu reng a om lo ati thei a melena zira a pian la pian thiam lo tia soi tur ani lo bok Alice Palarinun hi zirlai bunita se zirtur bung le chang tam taka om ngeyang anun top na le mor bok na dom lo hle ma se anun atangin zir chua tur ero bung tam tak min nu chia thung mihring te hi a chelam emo a thalam po ni se mi ten min ril a in ma ni ngeina kan han ton ve rap china chuan a chiangin tu ma ril le chuan kan ngai zui to lo chuti rualin kan ma mi te bong ekra to kan rap non ve kher ngai lawang che hian midang te ti suale ra tleu to atang nge po in thil tam tak zir tur a om thina hewang tak hian elisinun le atop na duom lo tak mai hian hriat tur le zir tur tam tak miron pai pon ati thei ome